Ngiyalibingelela abathandekayo nxa siphetha ikota namhlanje kusifundo sethu esiqhakathekileyo. Ongiyokhuluma lani ngalesi sikhathi ngumfundisi uG Mlilo Nxusa engila ubana basivese. Salubonani lonke bathandekayo. Sithanda ukulamukela lonke kusona lesi sifundo. Mina nguMrs Osimhlanga. Ngiyalibingelela abathandekayo endaweni zonke ngegama elihle lenkosi uJesu. Olibingelelayo ngumfundisi uKhonzile Khumalo. Ngiyalibingelela abalaleli lababukeli. Okhulumayo ngubongani Nkosi Dube. Silamukela esifundweni 13 asikhuleke. Wabotho sekhaya ezulwini ibalathi nxa siyathi singene esifundweni sona lesi. Sicela usivezele wonke amaqiniso kuthi ngawe sithola ukusindiswa. Ngojesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga abathandekayo okuhlangana njalo nxa siphetha lesi sifundo salamhlanje emva kokubana sibhuqane laso okwekota lonke. Lamhlanje sikhangela ke isigaba sokucina sale incwadi yabaseKolose. Isihloko salamhlanje sikhuluma ngokubana okuma kuyo yonke intando kaNkulunkulu. Okuma kuyo yonke intando kaNkulunkulu. Ngithemba sa underline ebalethi yonke intando kabani kaNkulunkulu. Kanti indlela ukufundwa ngekhanda omothi ngase echanje ngenhloko singakhangelanga amaBhayibhili enza cabana basifundele iFirst Thessalonians 5 verse ka18. Sike lisibaleke leyo verse. Ithi njalo libonge konke okulehlelayo ngoba lokho kuyintando kaNkulunkulu ngani kuKristu Jesu. Njalo libonge konke okunjani okulehlelayo. Njalo kuyintando kabani kaNkulunkulu. Asike sikhangeleni bathandekayo. Ukuma kuyo yonke intando kaNkulunkulu. Sibongeni konke ngoba kuyintando. Kuyini esikufumanayo kusihloko sethu kunye nendiyena ukufundwa kwekhanda. Nxa sikhangela isifundo salamhlanje. Mina engikutholayo mfundisi laphana kusihloko okufikayo kimi lapha ukuthi nxa umlobi esiphile lapho ukuthi sime kuyo yonke intando kaNkulunkulu. Iyini yona intando kaNkulunkulu? Umbuzo oqhakathekile. Ya, iyini kwenzela ukuthi senelise ke ukuthi sime kuleyo ntando. Indlela kumele uyazi intando kaNkulunkulu. Yes. Uza kwenza ume. Uze wenelise ukuthi ume kuyo yonke intando kaNkulunkulu. So nginanzele ukuthi nxa sikhangela iBhayibhili intando kaNkulunkulu yikubana wonke umuntu asindiswe. Now yikho okuveziweyo eBhayibhilini. So okunye sikuthola kakhulu intando kaNkulunkulu siyithola elizwini lakhe. Okuveziweyo, the revealed will. Intando eveziweyo. So kuyini esikuvezelweyo ngoNkulunkulu eBhayibhilini. So khona lokho esikuvezelweyo eBhayibhilini ngoNkulunkulu ngathi yiyo intando kaNkulunkulu. Kimi mina nguthatha ngaleyo ndlela. Intando kaNkulunkulu ngeke ivele outside iBhayibhili. Alright. Hayi, singeke siyithole kwezinye indawo. Kodwa eBhayibhilini yikho lapho esifumana khona intando kaNkulunkulu ngokugcwala kwayo. Siyabonga ukuphakama kwale ndaba. Khona ngase yakuthola? Yeah, mina bengifuna ukungezelela lokho umfundisi uqale ngokuthi intando kaNkulunkulu ukuthi abantu umhlaba usindiswe. Right. Ekusindisweni komhlaba ukusindiswa komhlaba ku-involve izinto eziningi ezifanele zenziwe singakayifika umhlaba ususindiswe ngokuphelela. Njengokuthi uNkulunkulu usibizile uyasibiza emnyameni asilethe kukhanyeni. So intando kaNkulunkulu ngeyokuthi sisabele lolo bizo. Singalusabela size kukhanyeni mfundisi. So kumele thina sesekukhanyeni. Intando kaNkulunkulu ithi lathi siphinde sikhanyise sibiza abanye abasemnyameni ukuthi sesingena ke emsebenzini ku mission sisebenzela abantu. So nyakuzwisisa ukuthi intando kaNkulunkulu iveze isezigabeni ezinenge ezichiyeneyo. Bona labe sibabizayo kanye lathi intando kaNkulunkulu ithi sonke sifanele ukuma siphelele. Then uJesu sezosithatha asiphe impilo entsha. So ekupheleni kwesikhathi sibona uNkulunkulu injongo yakhe ngomuntu ipheleliswa ngentando yakhe ukuthi umhlaba usuke ekufeni ubuyele empilweni.
Siyabonga. sibe sesikhangela sithathe esikhulumeni lesi esiqeda ukukhuluma ukubana intando kaMlimi yona esikhangela lesihloko lesi sithi sime entandeni kaMlimi. Intando kaMlimi yokubizela abantu kuzafika lokhana uzasiphazamisa. Kuzafika lokho uzasiphazamisa. Kodwa thina kumele sikwenze ukubana sime entandeni kaMlimi. Alright. Siyabonga. Nxa ngizama uyixhuma la levi indlela ukufundwa ngekhanda. Kukho konke bongani uNkulunkulu. Ngoba lokho kuyintando kaNkulunkulu ekuKristu Jesu Kristu. Ngizama ukukhangela lamabala ukuthi kukho konke bongani uNkulunkulu. Isithi ngoba lokho kuyintando sengizwile ubana intando kaNkulunkulu sifumana eBhayibhelini. Khona kulotshiwe sengizwe ubana intando kaNkulunkulu ikwenza khona asitshe ubana sinjani sikwenze. Leli verse singalithole kanjani? Kukho konke bongani uNkulunkulu. Isithi ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu Kristu. Kristu Jesu. Yeah. Mina nguthola lapha in view of a great controversy. Right. Esiphakathi kwayo nginanzele uPaul indlela ebhala ngalindlela ungakhayela amavesi aphezulu. Ukhuluma ukuthi pray without khulekani lingadinwa. Uvesi 16 akhuluma ukuthi thokozani ngokuphela. Then u18 sefika ke ngokuthi kukho konke. Bongani ubani? uNkulunkulu. Yeah, ngoba ukungabongi uNkulunkulu kuba impande ye idolatry. Alright. Kuba impande yokukhonza izithixo. Ngoba ukumbonga uNkulunkulu kuyabe kusithi ukuthi umuntu uyamnanzelela ukuthi uNkulunkulu ngubani. So nxa umbonga uNkulunkulu empilweni yakho uyabukwazi ukuthi uNkulunkulu ukwenzeleni lokuthi uNkulunkulu ngubani. Mekuye. Ithemba lakho lonke likubani? Likuye uNkulunkulu. Yikho uzazinika ithuba lokuthi unjani umbonge ngoba nxa ungeke umbongo nxa ungamnanzelela uNkulunkulu ukuthi ungubani empilweni yakho uwenzeni uNkulunkulu ngoba uthi kuKristu Jesu. So konke lokho kumele sikufake into perspective ukuthi kuyini umlimi asenzele khona ngoJesu. Okay. Uyabona indaba yakhona. So singakubamba khona okhana vele kakusoze kusivumele ukuthi singambonga uNkulunkulu ngomsebenzi omkhulu uJesu awenze eCalvary. So khona lokho kuyakuncedisa but singekela ukuthi simbonge uNkulunkulu kuza kwenza ukuthi lezi zinto ezisiphazamisayo ngenxa yecontroversy zigcine sezisidiverta ekutheni sinjani sikhonza izithixo siphume entandweni kaNkulunkulu. But ukumbonga uNkulunkulu uzasigcina sinjani sixhumanela. Yazi sorry umfundisi Khumalo nxa ethinta lokho ngifikelwa ilo umcabango. Yeah. Okwenza ukuthi simbonge uNkulunkulu ezintweni zonke nxa isithi in everything. Right. Mina ngicabanga ukuthi indoda yabhala le indaba yayingene phakathi kwezinto eziningi kakhulu empilweni ukuhlukuluzeka umntanami lapho kwathinta ngokuthi kukhona okungasiphazamise ukuthi sime entandweni kaMlimi kunenge okwakumnyikinya kumfuna kumphambanisa entandweni kaMlimi kodwa bese sithi kikho konke bongani ngizwisisa nxa sithi everything yes kwesinye isikhathi wakwafika ukuthi bemfisa ukuthi ngawo wonke umuntu ufanana lami ngaphandle kwamaketani lawe engwaqokileyo so uthi ukuthi ebuhlungwini ebumnandini enyembezini ekuthokozeni simbonga uNkulunkulu and khona lokho kungavuma kungenzakala nxa uNkulunkulu simthemba umfundisi uthinta indaba ukuthi singekela ukumbonga uNkulunkulu singasuka kuye siyekhonza ezinye izinto ngoba ithemba lethu vele nxa lingekho kuNkulunkulu liza kuya kulezo zinto but nxa sithemba uNkulunkulu siyakwazi ukuthi nxa elawula indlela lobe idlule emeveni uNkulunkulu ethungamela kulungile so yikho kwenza athi bonganini ngoba nxa sithi kuJesu anti ukhuluma mina ngizwisisa ukuthi uyabe sithi sibonge emumweni yonke ngoba sikhangela ibigger picture ukuthi sikhangela ukuthi ekucineni uJesu usenzeleni ukuze thina sibe yini kusasa so yikho kuzakwenza sibekezele ezintweni zonke kumbe kumnandi kumbe kulenyembezi kumbe kuthi ukubotshwa kumbe kuthi ukuchaywa kumbe kuthi ukuswela kumbe kuthi ukufa ngokwakho uthi bonganini so kuthi ukuthi uNkulunkulu lapha sithungamelela khona siyabe simtrusta ukuthi indlela uyayazi ngingafundeli ibhuku umuca kubhuku elithi prayer
elithi uNkulunkulu is too wise to err. Ukuthi uNkulunkulu ukhaliphele ukuthi angakaphazamisi. So angayithungamela indlela ukuthi idlula kuvali. Right. Nxa uJesu ekhona kulungile. So yiyo icontext engizwisisa ngayo lapho ukuthi kikho konke loba sehlelwa yini ehambweni lokusindiswa lolu kasimbongeni uNkulunkulu ngoba indlela uyayazi. Asikhangeleni ke bathandekayo indlela yena uPaulo asebenza ngayo. Njengalokho ikota lonke besibhizi siphathekile sibindana lokuxhumaniswa izulu kanjani nomhlaba. Asike sikhangeleni ukuthi nxa uPaul esithi sibonge kanti yena uvele usebenze njani umsebenzi wakhe. Sizananzela ukuthi kusifundo salamhlanje siyaveza ukuthi uPaul wasebenza labantu abaningi. Lapha siqala simbone esebenza loBarnabas. Siyembona njalo sesiyasebenza loSilas. Futhi kukhanya uPaul wathinta indawo eziningi wahamba emiganga emide wafinyelela imizi emikhulu lemizana. Ivangeli lamemetheka kabanzi wasebenzisa futhi lamacebo ayehlukene ama-strategy ayehlukeneyo wana afinyele abantu bonke. Yiyo sathi sixoxe ngawo lama-strategy le ndlela asebenzisa ngabantu abanjani abehlukeneyo. Asike sikhangeleni ke indlela zokusebenza kaPaul. Fika abantu sike sikhangeleni ukuthi kanti yena uPaul wasebenza njani? Wasebenza nqola bani yokuthi ahambise ivangeli eyibonga inkosi. Kuyini esikufumanayo okwame ukuthi wathintana njani labantu uPaul? Paul simthola esebenzisa i-delegation. Right. Uyahlangana labantu abasebenzela besebonga ukuthi umuntu lo engaphatha umsebenzi kamlimo. Ebesemthuma ethi hayi wena hambe eKolose. Siyabonga. uPaul lapha siyavuma ukuthi wasebenzisa abantu abathumayo abantu ababemncedisa futhi wayebatrainer ngithi yes ngenye indlela umunye uthini okunye ngicabanga ukuthi kwakuvele kwaba kuye enhlizweni lasengqondweni uPaul ukuthi azwisise ukuthi ukuhamba kwevangeli kwakungeyamanga kuye kuphela. So wakuzwisisa ukuthi ke ukuze i-gospel mission ihambe kwakudinga ukuthi khona asebenzise imhlobo yonke yabantu. AmaJuda abe phakathi kwevangeli, ama-Gentiles abe phakathi, omama babe phakathi, obaba babe phakathi kunye labantwana. So uPaul khona lokhana kodwa yikho kwamenza ukuthi kube lula ukuthi khona indonsela yakhe ifinyelele. Kwesinye isikhathi ukhulume ngedelegation ithuma abanye wayebhala lezi ncwadi lapha ngeke afinyelele khona ameke sure ukuthi incwadi uyayibhala eyinye yezincwadi esiyifunda namhlanje. Okunye ngikuthola ungezela lokho kuthintwa ngabafowethu ukuthi kuthiwa wayesebenzisa kakhulu isikhathi. Right. Ngize ngacabanga ukuthi ikho incwadi zakhe eziningi zisithi hlengana isikhathi. So wayesebenzisa kakhulu isikhathi yikho wayesibhalela ukuthi isikhathi esiningi wayengena even house to house indlu ngendlu elichuma elivangeni. Even ama-resources wayekusenelise ukuthi kuqoqwa ama-resources izimali ukudla kuqoqelwa amanye amabandla. So indlela ayesebenza ngayo yayichiyana kusiya ngokuthi indawo injani. But kulokho ukuthi into engumfundisi ngokuthi wayesebenzisa omama abezizwe obaba abancane. Ngizwisisa mfundisi indlela ukuthi indaba yemission le ayiso yabagcotshiweyo kuphela. Alright. So umpostoli Paul vele uhle wasilethela yona leyo ngqondo. Wonke obiziweyo esuke emnyameni esize kukhanyeni kumele atsho amemeze lokhu Jesu amenzele khona. Whether umncane kumbe umdala, kumbe ufundile kumbe ufundanga. Vele khathesi ibandlalile initiative engithanda iliyane i-sidewalk. Right. Yes, ukuthi kumele wonke umuntu kulevel lapha asebenzela khona. Agudlane lonke abantu agudlana labo kabatshele ngoJesu. Akuthi ukuthi konke sifanele ukuba ngoPaul.
sibe simezidulini sichumayele kube kuma congregations amakhulu but uthi one man audience umuntu lo muntu humble life zethu asitsheleni abantu ngoJesu so kusilethelani khona lokho kusilethela ububanzi bomsebenzi mina ngiyacabanga vele mfundisi ukuthi nxa sonke singahlala phansi sibe sesithi abafundisi abayimsebenzi liyakuzenza ngokulethu uJesu uyabuya nini umsebenzi ubuyafika nemaphethelo nomhlaba so kudinga ukuthi kusichallenge babukela ukuthi ilo la lo ozwileyo lokho uJesu akwenzile empilweni yakhe kakushayela omunye lo munye akushayela omunye umsebenzi uyamemetheka ugcwala indawo yonke phezulu kokusebenzisa isikhathi nginanzelele ukuthi uPaul lapho okwakuvuma khona uPaul wayebuyela emabandleni lapho ayefike avula khona lapho ayefike achumayela khona wayebuyela pastoral visit yena liyana ukuthi angafika ngakhuluma ahamba ahambe kodwa wayebuyela ukuyaqinisa ibandla lokubona ukuthi abazalwane balokhe benjani bese kukholweni yini so kimi ngubone kuyi challenge kakhulu kubathungameli abangabafundisi ezindaweni eziningi ukubuyela ebandleni pastoral visit yona leyana ngibone kakhulu kumpostoli Paul lapha so ngenye indlela eyayisenza ukuthi amabandla ame ukuthi ungahambi uyevangela uphinde uthi ungaqeda uphosa ichoba usaphinde ubuyele futhi kumele uhambe ubuye kanjani uphenduke ngiyananzelela nxa sesikhangela indlela ivangela ahamba ngayo outreach yakhe ukuthi uPaul kanti uthiwa uhamba imiganga engakanani ngicabanga ngomuntu indlela abayibalisa ukuthi wahamba imiganga engakanani sifundeni ngehambo zikaPaul kwesikhathi sabasemajele kodwa imiganga yakhe iyangimangalisa sifundani ngohambo lakhe uPaul beyindoda ekhuthelele umsebenzi kaMlimi kakhulu ungakhanyela lapha babalisile 13,400 miles all right which is 21,565.21 kilometers right uyabona ukuthi indoda eyayihamba imango yonke le kwakulama ama-resources aye-limited kwakungela izinto ezikhona khathesi kwakungela zimoto kodwa indoda yayihamba iyefinyelela laphana ukufinyelela kwakutsho ukuthi wayindoda eyayikhuthelele umsebenzi kaMlimi singazuza uPaul kathesi awangu-5 la hayi uJesu yahlasuka ubuye mina engikubonayo ukuthi okwakunika umpostoli Paul amandla angaka mfundisi ngoba lapha umpostoli Paul ezinye inhambo ezihamba ngenyawo thina athesi kule mota kule technology touch of a button uyanika umuntu ivangeli kodwa ivangeli liyadonda kakhulu so mbone ngani issue aso indaba ekhona ilokho okwakufuqa umpostoli Paul umpostoli Paul wayelomoya kaNkulunkulu wayelomoya kaJesu othanda imphefumulo ebhubhayo waye sacrifice yazi kulaliyana i-text esiyifunda I think 1 Corinthians 11 othi kanengi ngachaywa kangaki ngakhandwa ngamatshe kangaki ngashipwreckwa konke lokho wayekwenzelana umoya uJesu ayelawe suke ezulwini ezobethelwa lapha ngumoya we-selflessness ukungazinakekeli wena okuzidela angabe sengicabanga ngathi like umbuzo obuza mfundisi ukuthi nxa singaba labazidela abangu-5 kuphela abazidela njengompostoli Paul ivangeli beliyahamba limemetheke kakhulu and indlela eyisebenzisa la kuthiwa wayetarget ama-trade center lapho okugcwala abantu kakhulu ngibuzwa lo mbuzo uthi kanti istrategy sakhe sasiyimi njani awuyiqhubele phambili wayetarget indawo eziba labantu abaningi ezilendonsela lapho okuthengiswa khona okunjani khona ngize ngacabanga indaba Joburg for Christ ukuthi eJoburg kulemhlobo emingaki abantu and kulabantu i-population density abantu bayibebaningi bebuthayele kwandawo bevela kuzo zonke indawo kuzo zonke inlimi so wayetarget indawo ezinjalo esenzela ukuthi lapha ngavela chaye wonke umuntu uyasuka ibuyela kibo uyahamba ephethe ukuphila so yisi strategy esasilamandla kakhulu ngiyakholwa ukuthi siyadinga ukuthi sisetshenziswe so
ulanda indawo ezilabantu abaningi njengakathesi sila bengike ngikhangele ngithi ungaya endaweni ezinjengabo Plumtree eGwanda la kwezinye indawo njengazonezi ngani kunzima kufinyela kwangikhona kwevangeli kodwa bayeza emzini omkhulu wobulawayo ungasetshenzwa kakhulu khona sebebuyela ngale sebe bazuza leli vangeli kulula ubana bayifinyelela abanye babo khona abavele ebhinga all over siyabonga ngeyiphe indlela yokusebenza kaPaul ufundisi kwatsho ukuthi yena indlela yakhe ukuthi wayengachumayeli ahlaphose ichobayi wayebuyela yes mina ngiyithandileyo esilayo siveze iyona leyo ukuthi athumela abantu yeah anti iKolose sike safunda vele ukuthi iKolose kazange ayifika wayebabhalela ukuthi abanye azayile imbone even ngenyama kodwa khangela nxa isithi oTychicus ngicela ukuyifunda lapha kumbe ngayifunda bese ngikhona bengifuna ufundele u7 verse 4 verse 7 usiya ku9 yes ithi uTychicus uzalitshela izindaba zonke ngami ungumzalwane othandekayo umfundisi othembekileyo loyinceke enkosini ngimthuma kini ngenjongo enxwanele ukuthi lazi ngomumo wethu lokuthi akhuthaze inhliziyo zenu ubuya lo Onesimus umzalwane wethu othembekileyo lothandekayo njalo ongomunye wenu bazalitshela konke okwenzakala lapha so mina ngibona istrategy anti sike sakhuluma ukuthi wayebuyela yena in person kodwa kathesi simthole thuma Onesimus thuma uTychicus ukuthi bahambe uthi injongo ukuthi bazolikhuthaza khona ngapho baliqinise bangafica kulezinye izinto ezihlupha ibandla kukhuleke lebandla ibandla liqiniswe kusiya phambili abe sesithi labo futhi ngapho bazalichazela ukuthi ngaphi izinto zihamba njani khonokho mfundisi kugcina ibandla lanxa geographically lehlukene ngomango okay lanxa ibandla lehlukane ngomango la ngomumo kodwa liba munye emoyeni lithwalelana imithwalo liqinisana sibona ukuthi abasebhinga nxa bemuva labaseHarare bayamuva labaseBeitbridge bayamuva so khona lokho kwakugcina ibandla lonke lisiya phambili yikho bekutsho umntanami lapho ukuthi yena uPaul wasebenzisa ukuthuma abanye delegation uqhakathekile kakhulu njalo futhi kuyini ayekujongile nxa wayebathumile engakudinga kakhulu ukuthi kanti umuntu ayethunya lo wayengumuntu walesimilo esenjani ubuka kuthiwa wayenjani uTychicus lapho uthe ekhuluma uthe uTychicus wayengumuntu owayethembekile alright yes uthe faithful minister umvangelo wayethembekile so uthembekeni kwakhe ekusebenzeni kwakhe wayethembekile to an extent ukuthi nxa siyafika phambili ngale siyakhuluma even le report ebantwini wayefike ikhulume ngokuthembeka bese kubuya kithi kathesi sithembekile yini bafuna ukuzala umbuzo ke kambe nxa ukhona ukuthembeka kukangathina sifunda nokuthembeka kaTychicus ufuna ukuthi nifundise hayi bengifuna ukuphendula kafitshane khona lapho ukuthi kuhle kwavezwa laphana ku verse 7 ukuthi ethumele lo othembekileyo ngenjongo le ukuthi khona afika akhuthaze ibandla njalo ali comfort at the same time aveze umumo owawusele emuva uPaul ukuthi kuyini okwenzakalayo ngalo ukukhulumile laphana udadewethu ukuthi konkhana kuyakunceda ukuthi ibandla lihlale linjani libambene bazo kungale okwakusehlela abazalwane ababese prison kanti ngapha futhi bafike banjani balikhuthaza ibandla njalo baliqinisa akungeni yini indlela yethu ufunda ekhanda ukuthi ibongeni inkosi kukho konke okwenzakalayo ngoba nxa umfundisi ekuletha ngale ndlela ngibona uPaul enxese so discouraged abantu enxese usejele lapha lo unzima othize abesibathumela abana banjani babaduduza babakhuthaza babakhuthaza yena uyayibonga inkosi uzonke isikhathi
ngalokho akwenza asike sikufumanayo yini khona. Yikho mfundisi ngoba futhi ungayifunda kuhle ku-Acts of the Apostles ithi umsebenzi awusebenzise sejele. Right. Okubhala even izincwadi ethumele senzane aqinisa amabandla waba mkhulu okudlula ewenze phandle kwejele. Yeah. So yikho kufanele inkosi siyibonge izikhathi zonke. Siyabonga besingathinta okunye ukuthi wayehamba labano Onesimus njalo njalo. Kodwa ngifuna siye phambili ngokukhangela leli bandla ukuthi ngemva ubana ama-outreach sesiwabona ukuthi ayewenza kangakanani. Siyananza ukuthi uPaul ngumuntu oyethanda ukubana abantu bahlale bebambene, bahlale bethintene, begudlene sonke isikhathi. Akusifundele uvesi ngoka-10 lo vesi ka-11. Sizibona uvesi 10 no-11 sifumanani kuye. Ithi u-Aristarchus engibotshwe laye lo Marko umza wakhe kaBarnabas bayalibingelela. Selamukela iziqondiso ngaye. Angabuya kini limamukele. uJesu othiwa nguJustus laye uyalibingelela. Laba yibo kuphela abangamaJuda kulabo engisebenzela umbuso kaNkulunkulu labo njalo sebebonakalise ukuthi bayinduduzo kimi. Nxa sikhangela le ndaba uPaul ngokuthumela kwakhe izindaba ngabathunywa bakhe ukhuthaza kuyina ukukhuthaza kuyingaziphi indlela uPaul akhuthaza ngakho ukuxhumana kumbe ukubambana phambi kwezinhlupho ezehlukeneyo abangabafundi babehlangana kunye nazo. Kuyilese kufundayo la ngendlela abengelela ngayo eletha ukuxhumana eletha ukubambana. Thi lapha nxa ebabingelela uPaul uyaqamba amabizo abo. Nxa seqamba amabizo abo ebeseqamba ukuthi uzibani lozibani ngamaJuda. All right. Laba ngama-Gentiles. Okay. So ekuqambeni kwakhe laphana uyatshengisa ukuthi singamaJuda abezizweni singabantu banye ekusebenzeleni umgomo wethu esilawulwana okumenzela abantu kuKristu. So ekubambaneni kwethu sibambanela ukuchaya intambo phambili. Right. Siyabonga uyazi ungikhumbuza ukuthi ibandla lekholo sevele lalilohlupho lona lolo lokuhluthwa ngamatitsha la ayebatshela ukuthi ukuze basindiswe kumele becircumciswe babe yilokhu lalokhu kanti so nxa esethumela lapho uvesi 12 ngiyowuthumela okhuluma kakhulu ngabezizwe ukuthi labo babingelela. So umpostoli Paul njengominister wevangeli mina ngimbona ele strategy esihle ekugcineni ibandla lindawonye. So uletha lolu bingelelo ngendlela yokuthi bazwisise ukuthi hayi ibandla linye ibandla libambene i-local church khona ngapho elikhona lingacabanga ukuthi yini lodwa kodwa liku-sisterhood lise emkhawulo wonke womhlaba ibandla likhona anti so khona lokho kwakuncedisa ibandla ukuthi loba izinhlupheko ezingahlangana lebandla kumbe kuyini kwakuyabagcina labo besiya phambili bezwisisa ukuthi hayi akwehleli thina sodwa kodwa silabangani bethu abangale kuphinde kulethwe futhi lembiko ukuthi abangale bona baqhubha njani. Ngize ngithanda indaba yethu ivine yethu mfundisi eyekubisa ama-mission paper ukuthi sizwisise ukuthi hayi abanye mission ngale bayiqhubha njani nxa ama-challenges enje bona benzani nxa izinto zimiso bona benzani. So mbone ngani lokhu kuyancedisa kakhulu ukugcina ibandla lilinye lanxa lisendaweni ezitshiyeneyo. Futhi ngibona kukuhle mfundisi ngoba umpostoli Paul uhle ancedisa ibandla ukuthi lidilize imiduli kambe nxa sesiza ukuthi umpostoli Paul usebenza lamezizwe lamaJuda thina ngapha singabe silokho esivuma ukwehlukana njani liyakubona. So kuyindlela yokuthi ababonise ukuthi abantu bonke banye kuKristu njalo indlela yokusindiswa yinye eyindlela yokubakhuthaza ubunye bebandla. Actually ukugcwalisa khonapho ukuthi nxa ungezwa ukuthi hayi bengisemelika ubani uyakubingelela khona lokho kodwa
kwenza ukuthi uconnect lalwana umuntu. Yeah, so ama greetings kaPaul nxa wayesaveza ukuthi ubani uyalibingelela, ubani uyalibingelela. Kwenza ukuthi nxa babe kuzwa lokho ibalwa incwadi eKolose besizwe ukuthi labezizweni nxa bona bengamaJuda bayasibingelela. Nxa bengamaJuda besizwe ukuthi abezizweni abalo Paul ngale bayalibingelela. So khona kwenza ukuthi ba connect babe ndawonye, so babambane. So ukubingelela kwaPaul khana ngibona ngani kwaku deliberate, wayekwenza ngenjongo jobana ebekuletha lapha. Bathi bona zazithobeleni. Kwakulama tensions zazithobeleni. AmaJuda labenjani labezizwe. Kodwa nxa esehamba esedonsana lawo bobabili ngapha abayibaba abahloniphayo bonke. Kwenza ukuthi abaphansi ngale benze njani bethi kuthi uthi kumele sihlale sinje. Okunye ngikunanzelelayo lapha kanti uJohn Mark uyabaliswa lapha ukuthi ngomunye okwahlamukela phela uPaul, kodwa la uyabaliswa njengomunye ohamba loPaul lapha ukusifundisani kuyo leso sigaba nje. Andabona sibone abakhuluma ilimi ezehlukeneyo. Sesikhala laloko waba yimpi loPaul wamchiya kuthumo kuhambo thize wamchiya loBarnabas. Kodwa nawo kathesi sebizwa ukuthi uthinta indaba kaMark. uMark bake behlukana ngale baxabana. Acts chapter 13 14 yes. Bebangukuthi uJohn Mark wayengani ubadizethile, so khonapho vele umpostoli Paul wahle wathi hayi kahambile egwala. Kodwa lapha simbona mfundisi sesithi hayi uJohn Mark uyalibingelela. Kusitsho ukuthi uvezela ibandla ukuthi kuhle ukubuyisana, ukuthethelelana. Yakwazi mfundisi indoda le yayilomunye umbono ngoba wayekwazi ukuthi divided ibandla nxa lehlukene loba ngaluphi uhlobo umsebenzi kaMlimi uyama kuphela. So uSathane uyasebenzisa izinto ezinjalo ebandleni ukuza asimisa indaba yothumo le. Khangela ngabe uPaul loBarnabas bala behlukene. Phela emachechi yikho kunye sihlangana lawo. I-disunity iyabuya ngokuthi ubani lobani kabahambisani. Kusale kujamelene kunjalo. Loba sisiyahlela umsebenzi kaNkulunkulu mina lo mfundisi mina lo eldaba mina lo departmental director asizwani. So khonokho kuyawu-affect umsebenzi kaNkulunkulu. Enye indlela engiyibona uSathane isebenzisa indaba yokwehlukanisana ngokwemhlobo. Khangela ukuthi umpostoli Paul uhle wawudiliza uJesu yikhaya kulandayo ukuzodiliza imiduli yonke eyehlukanisa abantu. Akulamjuda kakulamgentile. Kwesinye isikhathi emabandleni uyazithola izimpi ezinjalo ezisehlukanisana ngomhlobo ngokuthi ubani uyilokhu ubani uyilokhu mina ngiyilokhu. Uthola izinto ezinjalo kumbe sehlukanisane ngokuthi ubani ufunda okunganani. Le mbono eyamukelekayo kulabanye abafundileyo kulabangafundanga, kulabanye abalemali abanothile. So uyathola ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uyahluzuleka kumbe uyamiswa kumbe uyadregwa izinto ezifana zona lezo ezilethwa nguSathane ukwehlukanisa ibandla. Siyabonga abathandekayo, ngithemba sonke siyazizwela ukuthi into kuthiwa kumbe ingozi ama-threat ngesilungu adingwana adilize ukubambana asiyonto entsha. La ngesikhathi sikaPaul kwakukhona ukwahlukana ngisho la ngemhlobo, kwakukhona ukuthi wayengehlukana loJohn Mark ngenxa bake baxabana. Kodwa nangu uyambukeza ukuthi hayi uJohn Mark uyinduduzo kimi ku-Acts 15 verse 36 kusiya ku-40 and so forth. Angeke ngikhangele kuwe lapho khonza khona mzalwane, kuyini ku-church ongena kuyo okubona bana kungadiliza ukubambana ebandleni ongakwenza ubana ibandla lingabi lezimpi kodwa sihlale sibambene? Akube yi-homework yethu lapho esikhona yokubona ukuthi singenzani ubana sigcine ukuthula ngaphi emabandleni. Ngizafisa ubana sikhangeleke Colossians 4 verse ka-12 lo-13. 12 lo-13 ithi lapha uEpaphras ungomunye wenu
lenceku kaKristu Jesu. U-Epaphras ongomunye wenu Right. lenceku kaKristu Jesu uyalibingelela. Uhlezi elikhulekela kakhulu ukuba liqine kuyo yonke intando kaNkulunkulu, liphelele njalo lithembile. Ngiyamfakazela ukuthi uyalisebenzela kakhulu lina kanye lalabo abaseLodikiya laseHierapolis. Siyabonga, ngeke nihle ngiqale ngombuzo futhi empilweni kulezi nkulumo eziningi esithi lo uphila impilo efuqwa injongo. Kumbe leli libandla elifuqwa kuyini injongo. Impilo kaPaul laba esebenza labo yona yayinjani? Nxa emvumana sisibalela amavesi lawa siwaqathanisa loPhilippians 3 verse 13 to 14. Asikhangela uPhilippians laphana uPaul uziveza ngokuthi yena kangitsho ukubana senginjani sengikufinyelele lokho. Actually nguverse 13 laphana. Uverse 14 abesekhuluma ngokuthi yena ke abesekhuluma ngokuthi kodwa ke ngikhangelele ukuthi nginjani ngize ngiyechaya ini umgomo wami. Yes, ngikhohlwa okusemva kwami. Ngikhohlwa okunjani okusemuva. Yes. So uPaul wayele njongo. Yeah. Ifocus yalokho kumdonsayo. Yeah. Yalokho kuyikho kwakumphusha ukuthini utekucineni asindiswe. Athi yena yedwa. Kodwa labo bonke abantu ayenjani ayebasebenzela. uColossians 1:23 uyakubeka khona lokho ukuthi bonke abantu ufisa ukuthi bafinyelele ngaphi ku-goal yokusindiswa. So mbona ngani yikho ke okwamsiza kakhulu umpostoli Paul ukuthi nxa kwakukhona ama-setbacks ayekhona izinto ezazimbisele emuva, ukubotshwa, ukuchaywa, kakuzange kube yinto eyayinganjani eyayingamdiscourage. Ngamafitshane wema entandweni kaNkulunkulu njengesihloko sethu. Yes. Lanxa kulento ezingazona ezo. Yes. Ukhona lokunye ukukhuluma kule ndaba. Asike sikhangele amagama avamana asetshenziswa nguPaul. Ngibonani usebenzisa igama elithi okuma, wasebenzisa impilo epheleleyo mbe perfect, impilo ecomplete. Kuyini esikufundayo ngalamagama akaPaul? uPaul lapho ukhuluma indaba eqhakathekile. Yeah. uPaul uthi nxa ukhuluma ngendaba ye-purpose driven. Right. Umfundisi lapha linganceda injongo purpose driven lo purpose focus. All right. Uthi nxa ekhangela yena okusemuva akusikho kumyenze gijimele phambili. Right. Yes. Okuphambili komenze gijimele. Yes, nasindaba. So ekwenzeni kwakhe kukho konke ahlangana lakho empilweni. Yes. Ukuthi uchayiwe emuva akalandaba la. Yes. Ukuthi emuva wahlukuluzwa laphana akalandaba la. Yes. Kodwa yena ukhangela okuphambili athi ngigijimela ukuthi ngiyokubamba. Anyeka kubambi kodwa ngigijimela ukuthi nyenjani ngiyokubamba. Yazi ukuthi indlela oletha ngayo ngibona umuntu ogijime nganxa yolomnye umbhulayo ngemuva igazi livuza kodwa ngichaya nxa ufuna kodwa mina futhi nziyebamba lapha. Ngikhumbuza ivideo Jesu kuHebrews 12 othi uJesu for the joy that was set before him. So into eyayimenza ephambili wayekhangela ukubona umhlaba usindisiwe. Yikho kodwa kwakumenza aqiniselele loba yini. Siyabonga nje siseya phambili yemfundisi. Okay, bensithi mina ku verse 12 laphana lo 13 maybe kulokho obukubuza laphana. Yes. Sithola ukuthi indoda leyo uEpaphras tho ongomunye wenu njalo oyinceku ndawonye lami kuJesu Kristu uyalibingelela. Kuthiwa yena usebenza always laboring earnestly ekhuleka. Okay, kuthiwa uyabakhulekela ukuthi babe njani, bame bephelele, bame bephelele njalo belethemba kuntando kaNkulunkulu. So mbona ngani yiyo ipurpose kumbe injongo enkulu esithola lapha na ku verse 12 and 13. So ukubakhulekela ufisa ukuthi bame njalo benjani
bephelele. So wasubuza lapha amabala lawa asetshenzisweyo kusitsho ukuthini ukuma kutsho ukunganyikinyeki kulokho okukholiweyo kulokho okubambileyo so ikuba like grounded ngokukholwa uba le confidence ya ukuba le confidence uba lesibindi lesiqiniselo seqiniso levangeli so ukuthi kuyasinika intshukuntshu yokuthi lokho esikubambileyo lokho esikukholwayo laleli qiniso singafaniseli hayi kodwa sinjani sibe lobuqotho bokuthi into lesikholwayo amen ise eBhayibhelini and then ukuba perfect lapha siphiwe akakhulu i-reference ekaMateyu 5 verse 44 lo 48 kakhulu ke lapha nxa kukhulunywa ngokuba perfect kuveza ke i-expression ye sacrificial love right kulokwenza lokuthi kwahluke ngoba nxa kwakukhulunywa ngama sacrifice apheleleyo nxa sikhuluma ngama sacrifice apheleleyo kwakusitsho ukuthi khona i-sacrifice leyi kayingcolanga kayifani lalezi ezinye ezidwe engcenye enye yabi deformed yabi ilalokhu kodwa le iphelele yikho kwakumele injani inikelwe so nxa kuthiwa lathi kumele siphelele kufanele ukuthi khona sisahluke to the sahluke emhlabeni nje general yabona indaba ngoko sokuba phelele ikothiwa kumele lahluke libe set apart ngamanye amazwi isizathu Paul kuRoma ethana hayi nikelani emzimbeni njengemhlatshelo epheleleyo so eyahlukileyo engafani lalokho okusemhlabeni so ngibona ngani yiyo i-idea ephumayo khona hayi kuyacaca now asike sikhangeleni uColossians 4 verse 14 lo 15 ezamqathanisa lo 2 Timothy 4 verse 10 and 11 sibona ubana kuyini esikufumana lapha ngokuphila kulomhlaba futhi nesingasuba ngaphi balapha emhlabeni kuyini esikufumana khona lapha ngiyifunde Colossians 4 verse 14 ithi umngane wethu othandekayo uLuka ongudokotela lo Demas bayalibingelela verse 15 ngibingelelani abazalwane abaseLodikiya lo Nimfa kanye lebandla elisendlini yakhe uzafunda lo 2 Timothy 4 verse 10 and 11 okay ku verse 10 ka 2 Timothy 4 ithi ngoba uDemas ngenxa yokuthi ubethanda umhlaba lo usengibalekele waya eThesalonika uCrescensi useye eGalatia uTithu waya eDalmatia uLuka nguye kuphela olami thatha uMarko ubuye laye ngoba ulusizo kakhulu enkonzweni yami siyabonga anike saxoxa ngoMarko layo kwabaleka yes kodwa ngiyobizwa thonjani olusizo kulesixwayiso bani esesifumana lapha njengebandla nxa uqathaniswa uLuka lo Demas sibona sixwayiso bani njengebandla kuyini okuyimbangela kalokho zenini usincedisa njani u1 John 2 verse 50 bona aphendule lo mbuzo mina ngithanda kakhulu uColossians lapha osesivezele ukuthi uDemas laye unjani uyababingelela osokuveza konkhana futhi esikuthole kuMark ukuthi uMark laye wabadisetha uPaul lapha kodwa sesimthola esenjani eselo Paul sebebonke lo Demas lapha simthola futhi esenjani kodwa ngale uqaleni uthena unjani ungijile wahamba ngoba lapha kukhulunywa ukuthi uyalibingelela ngoba wayeselo Paul la uyayibona indaba ngkhona kodwa sesikuthola ke lapha ke ngapha uqaliseni kukhulunywa ukuthi uthandile umhlaba wangichiya so isixwayiso sesithola laphana ukuthi singawuthanda umhlaba lezi zinto ezisemhlabeni ngoba the moment siwuthanda umhlaba kakhulu kwedlula ukuthanda ivangeli leqiniso likaMlimo uthando lukaNkulunkulu liyaphuma kithi bese kungena
uthando lomhlaba. Kanti vele ungathanda umhlaba uphinde uthande noNkulunkulu kuyahambelana. Kuhambelana. Yesu uthi nxa ekhuluma uthi hayi angeke wakhonza umamoni ukhonza noNkulunkulu. Right. Esikhathi esifanayo. Right. Bese ngisiye kuthini? Yes. It also kuyafika futhi kubuye lengqondo ukubana there is ithemba kulethemba kulabo sebethanda umhlaba asehlele emuva njengo Dimas asibuyeleni emsebenzini kaMlimo kuyasinika ithemba lokuthi even sukowawa emsebenzini kaMlimo uyakwanisa ukuthi uvuke uzithintithe udonsa amasokisi uqhubekele phambili ngomsebenzi kaMlimo ungene emsebenzini. Ukhona ongasi summarizela lapha ukuthi kuzixwayiso eziphiwa abalandeli bakaKristu abalindele ukuza kwesibili kaKristu kulama verse uMark 13 verse 32 saw 37 uTitus 2 verse 11 to 14 2 Peter 3 verse 10 to 14 singeke sabala wonke uSambulo ngo3 verse 17 to 21 kuyini sikufumanayo kula ama verse ngamafitshane esike sakubala noma singalandelanga wonke. Mina ngikutholayo lapha mfundisi ukuthi kuyingozi ukugcina ubudlelwano bethu loJesu bulokhe kusiba lomkhandlo phakathi kwethu loJesu. Ngike ngafunde enye quotation ebisithi laba bangani balokhe besuka kuJesu besiya emhlabeni ba create umkhandlo ukuthi umhlaba uhlungene isono singene. So inkuthazo ekhona ngamavesi layo abalisileyo ukuthi thina ukuze sihlale kuJesu singasuki ukuthi kufanele ukuthi sihlale silindile siqaphele sithandaza sifunde ilizwi andinsuku ngensuku ngoba vele kulula ukuthi ngingakhutha ukufunda ilizwi namuhla la kusasa uSathane ngoba anti ku great controversy chapter 32 I think okhuluma ngemjibile kaSathane uthi vele afuna ukukulinda ukuthi amaKristu angalifundi iBhayibheli futhi angathandaza so singavele khonokho sikuvumele kube yikho empilweni zethu kuthi ukuthi usizasuka siyabe sisuka kancane kancane kuNkulunkulu and kule comment engithandileyo sithi nxa kuyikuthi kasikho kuNkulunkulu ngokuphelela kuthi ukuthi sikuSathane la nxa singakukhulumanga ngomlomo ukuthi uJesu siyamala lokuthi la nxa singavezanga izithelo zikaSathane ezibalekile but ngokuthi kasihambi loJesu kuthi vele sihamba lesitha sakhe so bekumele njengamaKristu silinde siqaphele sifunde ilizwi endeka siphendukene ezonweni indaba yeLaodicea mfundisi ikhuluma ngathi as a church ama believers ukuthi yithe sicabanga ukuthi silalo lonke ukukhanya sicebile silokulunga but uthi hayi lina wozani lizodinga igolide kimi ukuceba akutsho yikunotha kokwakomoya ukuthi uJesu siyamzwisisa uyalawula impilo zethu yini abe sesithi lize alicecanga lihamba nqunu kumele ukuthi sifanele sigqokiswe ngokulunga kukaJesu so uNkulunkulu nguyikho asincedisa khona esiwenza ukucina ukuthi kugcwele ukuthi sithathe imisebenzi yethu siyifake la sibone ngani siyafanela kodwa sibisela kuJesu ukuthi nguye yedwa senza siphelele sifanele ke la sihlezi khona phambili ngayo indaba yeLaodicea Colossians 4 verse 16 to 18 simqathanisele Colossians 2 verse 1 kusiya ku3 sikhangela okay verse 16 yeah ithi emva kokuba incwadi le seliyifundelwe bonani ukuthi iyafundwa lasebandleni laseLaodicea lokuthi lani libale incwadi evela eLaodicea uColossians chapter 2 verse 1 to 3 verse 1 ithi ngifuna ukuba lazi ukuthi ngilizamela kakhulu okunganani lina labaseLaodicea kanye labo bonke abangakangiboni mathupha injongo yami ukuthi bakhuthazeke enhlizweni njalo bamanyane ethandweni ukuze babe lenotho egcweleyo yokuqedisisa okupheleleyo ukuze bayazi imfihlakalo kaNkulunkulu kubalisa uKristu okufihlwe kuye yonke ingcebo yokuhlakanipha lokwazi sithathela kuNkulunkulu esandubana sikhulume ngayo eLaodicea ani siyakunanzela lokhwana uma sikhangela ibandla laseLaodicea ikakhulu kuSambulo kulokungenelana ngakuphi lebandla laseKolose ngesikhathi sikaPaul okwakubhalwe kulo ngaleso sikhathi kuyini esikufumaneyo khona pha nxa bekade bala amavesi lawo
Mina ngithola indaba yengcebo mfundisi la. Right. Uthi khona bekumele ukuthi ibandla leli leKolose nxa libhalela Yes. ngabe liyayizuza imfihlakalo Yes. ekuJesu. Right. Okukuye yonke ingcebo lokuhlakanipha. Lokuhlakanipha. Ibandla leLodokiya eluSambulo 3 verse 17 kusiya ku21 lilohlupho lokuthi lona lileya linotho elithi lilayo. Kodwa So inotho yokuNkulunkulu. inotho eqinisileyo kuNkulunkulu vele lanxa esibiza siyiLaodicea sithi wozani lithenge kimi igolide ukuze licebe. Udinga ukuthi sibe lokukholwa lokhuyana okutrayiwe okuhlolwe emlilweni kusithi ukufa kumbe inhlupho sibambelele. Yikho sithi bengifisa ukuthi lapha liqine libe lokuqedisisa lizuza inotho libe ngabanothile. So indaba iyafanana eKolose le ebandla lensuku zokuqina. Siphuwa kokwakomoya. Singabayanga kokwakomoya siyasilela into kaNkulunkulu kasiyiqedisisi. Yikho esibiza ukuthi size kuye asinike inotho eyikukholwa okumiyo okuhlolwe uzo zonke inhlupheko. Siyabonga ukhona lo uyokuthi ufike phambili bese ngibuza ubuza kambe balaleli singabe sinothile na sinothe yikho yini according to uKolose 1 uKolose 2 lapha sesibonile ukunotha okuyikho ukutholakala kuphela kuKristu. Yes. Phela kumbali yomhlaba wala luthola njani olutsha anti sinawo nje. Yes. Sananza bona ku testament elidala usiyafika esikhathini sikaPaul kulezinto eziphindaphindwa singachiya lesikhathi sikaPaul sesikhathi salamhlanje kuyini esikufundayo kukula kudinga bana size sisendiswe sesibili kuyini esikufundayo nxa sibuyela ku testament elidala uYesaya 1 verse 21 sehle sisebona uJohane 3 verse 2 8 kusiya ku 10 and so forth. Kuyini esikufundayo okuveza ukuthi sibili into siyaziphinda olanto entsha phansi kwelanga. Esikuthola lapha injongo kaNkulunkulu ngebandla. Yes. Njobana usitsho mfundisi kusukela kuIsrael ngale. Yeah. Kwakuyikuthi khona ke babuyele kuye. Bangabuyela kuye bathola ukukhanya. Yeah. Ukukhanya okuza chaphakela lasezizweni. Yes. Yeah, ukwenzela ukuthi ngabo umhlaba wenze njani? Usindiswe bamazi uNkulunkulu through ubani? uIsrael. Ngakhayela even lesikhathi sika John uMbhaphathizi into efana nayo futhi uNkulunkulu wamsebenzisa ukubana lungisana indlela yenkosi babuyele kuye. So I challenge le I tendency kaIsrael le la ku New Testament la khathesi iyokubuyela emhlabeni. Ikhanya tendency ekhona. uSathane iyafisa ukuthi ngabe iyaqhubeka. Sibuyela emhlabeni but umlimi isifiso sakhe ngesokuthi come out. Yikho nxa sesisiya ukucineni imessage yokucina yomhlaba kuSambulo chapter 18 verse 1 to 4 lapha. Ubona ingilosi eyakhanyisa umhlaba wonke. Yakhuluma ukuthi iBhabhiloni liwile. Enibisicina ngokuthi phumani kulo bantu. So uNkulunkulu isifiso sakhe ukuthi ekucineni abantu baphume emhlabeni baze kuye yena asebasindisa. Ngiyayithanda lento ukuthi ekucineni nje ufuna abantu banjani baphume baze kubani kuye. Asike sihle sinxa sisigoqa isifundo sikhangela isifundo sekota lonke. uNkulunkulu bevele edinga ukuthi axhumanise umhlaba lezulu. Yes. Lokhu kungaphuma ngayiphi indlela? Yes. Ukuthi umhlaba nxa uthathe suxhumene kuyini okuyabe kwenzakile? Unika ukuthi umhlaba abantu abahlala emhlabeni. Right. Bethi cooperate lo muntu obabizayo ukuthi phumani ku. Right. Siyabonga. And khona lokho amanyathelo angikhona. Yes, kwenzakala ngamanyathelo athize. Yes. Inyathelo lokuqala uNkulunkulu ubuyisa uxhumanisa izulu lomhlaba ngesiphambano ukuthi uJesu kafela umhlaba usindiswe esonweni.
Umsebenzi kaJesu ukuthabanekele liphezulu sokusahlulelwa amabizo ukuze isimilo sikaMlimu sivezakala iuniverse yonke. Kuyisigaba sesibili sokuxhumanisa lokho kokubili. Then isigaba sesithathu kulapho sibona ngale kwe1000 years umhlaba usuhlanjululwa ngomlilo izoni lesono sokuqedwa. Yikho lapho esibona khona mfundisi esithe standing in all. Entweni kaNkulunkulu injongo kaNkulunkulu iyafezakala sesikusambulo 21 verse 4 1 kusiya ku5 bheka ngidala konke kube kutsha umhlaba lezulu kwakuqala sokudlula isono kasisekho izoni kazisekho sesiphila iphakade loNkulunkulu. So awuxhumaniseki umhlaba isono sisabusa. Yes, lezulu. Ufuna ukuthini? Ngoba uthena nguyini ongehlukanisa mina labantu ba. Cha kuphela isono. Yes. Nxa kusalesono in between thina loNkulunkulu sesiphume uNkulunkulu akanyeke wakwanisa ukuthi sithi sinxa simlalele sibiza sibe sesiphuma ngoba thina sivalwe yini isono. Angeke ngizwe akamhlanga awucina bese sizwa akamfundisi awucina abe sesikhulekela. Elokugcina bazalwane ukuthi kasiqineni nenkosini kuyo yonke intando kaNkulunkulu. Asiyazini isembhalweni uNkulunkulu ujonga ukusisindisa. Asilaleleni ubizo lwakhe sibambisane laye konke afuna ukusenza sibe yikho khona. Kasikwamukeleni ukuze siyeba khona emuzini ongcwele asilungiselele wona. Kubalaleli lababukeli omunye sengabuza ukuthi ngingama njani entandweni yonke kaNkulunkulu. Yes, sizananzelela umlobi usilobele uDeserve Ages page 324 ukubana kuphela ngokuvuma ukuthi sisarende intando yethu kubani kuNkulunkulu uthena kulama powers amabili. Nxa ungekho esandleni sikaNkulunkulu usesandleni sesitha. Kakukho ukuba ku neutral ground. So ke kuthiwa ke nxa singazange sazidela kuye uKristu abe nguye osicontrolayo sisesandleni sikaSathane. Anything uSathane angasenza khona ngoba nguJesu kuphela olamandla ukuthi asivikele esandleni sikaSathane at the same time through umoya wakho ingcwele asiqinise. So if we cooperate lobani loNkulunkulu konke kungenzeka ngoKristu ukuthi sime entandweni yakhe hayi ngawethu amandla kodwa ngamandla kabani kaKristu. So kudingeka kuphela ukuthi thina sinjani sisehlise intando yethu ibe ngaphansi kukaKristu. uKristu abe sesithungameli. Asibeni lokukhuleka. Babo sezulwini siyabonga Nkosi leli thuba alibana sigqiba leli kota kanti njalo sigqiba lesi sifundo esidinga ukubana sime kuyo yonke intando yakho eveziweyo elizwini lakho. Siyabonga Nkosi asilawa amandla kodwa siyabonga ngoJesu esiphambanweni ngoba ngaye siyathola indlela yokuma entandweni yakho ngaye siyathola njalo indlela yokubuyisana lawe. Sicela usibusise busisa umlaleli munye ngamunye alibana sibona injongo yakho enkulu yokubana usibuyise. Sicela uNkulunkulu ukubambelela ngakuwe ngoba ekucineni uvezile ukubana ufisa ukubambanisa umhlaba nezulu. Sicela ukubana sibe ingxenye yalabo abazathi ekucineni usukwenza lokho sibe khona ndawonye labazasindiswa. Lokhu sikukhuleka silethemba ukubana uzasenzela khona ngaye uJesu wasifelayo siyakhuleka. Amen. Amen.